Haka step jongga khat sauterik ubnai jeliu ar hajar ar puar ki try jongga dukan di mobile phone ka Samsung Tech Park ka Bahamot Pran kila lap ba kitala ki bakhang ke dukan kila shapen pat bat anda kila play ka shutter ne ka jingkhang bandrung shapo kila lap balajan barok ki mobile phone kila syatu lut harengkat kita ki phone ki bakentup ye kitu ki bana ka company bapau kum ka Samsung, Vivo, Oppo, Redmi, Lava bat kiwe kasenduk ke barekod iki jingja leng ba ka CCTV ru kala ja ha kate ke jingja habakran halor kate ke jingja utrai jong kate ke dukan uba ar pasa ulayat ho balalap ya kate ke jingja da ukhun ba di persa jong u ha ka por bakila let ban play ya ka dukan menem ka step ula ong ru ba maria lap ya kani ula bu no dak FIR hasadar police station kenang baki pulit kin yo ban le ka badan kam ha ka bayadei bat kate ke jingja uba apasa ula penpauru e ke jing sengau kendit ban syam ba wat hapdeng ke jing pahara ki bor pulit ke ba arpau sau kenta ki than mot pran rei kum kate ke jing syatu kadang jalong ula benrap ru ba ke jing don kti jong ki briu kam dei shu tang uwei rei labun ngut ke jing lut ha kate ke jing syatu kalapoi kum ba arpau lak tengka ai layathu uba ar pasa Kamera api. Saya bukan tempat. Bakal ada di gini tuh. Ada di kecil. Ini ke truk sekat benar. Ke truk sekat tu bagi langsung mesti tu di truk kita ni dah. Tengok tu deh. Pihak jing tip halor kena ke jing. Punya jing tip mana mesti untuk isi para. Ano? Para apa je mesti untuk ini. Fasting. Ilamun penon pelin mari email isa sejurong we. Sejurong yang ni building pasal isa sejurong building. Kimut kini kijuan free dukan nga tungawan kendai beje ngap poi dukan. Gini ki pasang ngak lapli dukan. Ya kor bagi free dukan atau fasting di seponia sawan mut sini dukan. Kalau kinang tu hakapot bagi wan tu. Ya kata laki penjat nah. Penjat tu telawe laot tu telan aku we kendong. As kendang we. Taki marsung kupta ki phone ya kina ndak lapli ke dukan kerung sepon. Nga tu persau peli tu masuk peli si bala alat kalam tu rukhat ini ki men para jang amro jadi mang tagi kami rung stok dewan ada buan manga ki ayu ini kan belum ada buan ki police department ni sedang bandung apa kedukan teman tagi dang ile ini ki forensic sport apa ki forensic team ki poy ang ne kan opo je malu mala ki poy mene ki poy mene forensic kat way um tai service CCTV bahan ni pok mapran ke baju trekam beng long bengi ke mau mengi bagi trekam baik berang sudah pandai iki babiang ndrei mentang ni kli ni yo information bagi ong bagi CCTV nang teru kim trekam te jeng mo yo bikin bu itu ke CCTV bah bikin weng no itu CCTV footage dan ni tangak por kulmar kinwan ban bahai tai footage por bam dan suka jeng kulmar ki kami pandai kumno hono don ni yo song sai ni jalan ni batang kumnir hakmat dukan dongi apakah police department dijubu ban patrolling keding kami mat pran di main area apakah ji patrolling bala dibu ji tagi patrolling ande kumno hakmat dongi nang la ban tu nang dukan batar umde nadin ke sotar nakmat ke sotar ada nadin nang la ban nang nakmat sotar tar na main jong keding main mat pran lada kum kini kejing dia kaji yang mi ki dukan sekendong ke serot kita besuk kin yo gini ke ba nong tu nang uti aku nak kalian jong fikir subah malu malakan no baje kaje kena kejing salute kini dah try yo dei begitu ki lai sau baje sang baje lai sau baje kita ki port try ini ki forensic sport ti kumbolong ba nak kalian gini ki mobile na main nomor try la police department ke Simkia police department try tengah po RIC try ada ban yo kan nomor ba mobile man ni track EMI kita ini nomor mah ini kita pula akan track mobile ni brief penang kamu itu mobile ada police department ke Simkia saya ngayu iba kat kum terus ibu ada lupa try mende tong tu dan kita try ka jingpe jong ate kumolong i po dukan pi di PKI di jong khmat ni te nga try
kiwan bon bot ring dei marwe yo tu wei dan lang tu suspect tu kena wei la ban bertilang tu ba mi apa basis jadi trai de kam yo tu tala ban troget nong tu wei la ban koi sara wei la ban yo gini ki babun marban marwe ka kam dei bale marwe atrai ki ban bi galai sangut minta Takum kini kikam kiladan kita kisen la bi ban suspect na marwe customer ni hapan Igi customer ni hapan pediang welcome dia do gumnu buan ba wan sparma buan ni hapan respect di customer ni la ban musni customer ada kile ni kita dah ndai customer ni pediang welcome ban rajin bahag hakipur wa fi tengah te nomor ba ki song ki pet pasang pun tengah juan tang step uju pet tang stop dan dia dah skipet begini ki pasar begini maka bisnis ka pet gini deh ya mesti kata joki mga di redasan pare ini jadi kilsiyo harus siap satu din badap dari mata hadin tekan no kapoi sa depan ini handang depan ini semat kalau ada balong ke safe side ate maka di hamin makran sa mo kulit pad patuling hali mangga jani mah kalau pen awas di gaya cara andai ngalo yang ni hakmat kang yo pan lut pan tin pan kmat ini yang sedin kita cukup no ngai iba ka din sa ute habal adan ka CCTV ubri idan jing su ha ayu hidam am em tapi hindai jingbo CCTV rumah tanong kita gibreu mata tigri bala bun gi start bam ka trai kan bodo jaga CCTV aktif banot gi waya hindai CCTV ngade pandai hindai la on gi main box kila sim de hindai gibreu gi bala kham trimming kampan itu dari gibre gibawan untuk saya kintip ya kawa ya to box we ni kumulong te gi abu sang CCTV ban ya dai kata jing dari long kumne babu kumne kam tanjung mut CCTV we ya menta ki dan jong Samsung company ka Oppo company ka Vivo company ka Realme ka Redmi Lava nata bat ka Tecno tanu ka jing julor ha kena se beting oi aku tolak saya mengatakan lah ai komplain sama ai FIR mentag la iwan ng bigri lawan na po jong saya tidak betul ayu bisa mana forensik hadin bagi lawan po spot em kumulong mentag gini forensik sana na po kirang ya tekam ni kamaki kay bayu dengan parti kay ba na marang pat kam experience ni kam dengan parti sepet hay kay bakin le na kalian jong forensik department